Angivili nje yakhe lokho. Bathi bengabukisa lapha lokuvula khona lapha bogcwele umphophuman lomfula lomlendazi. Bathi bekumema loli ngale nangala emile. Wonke umuntu esaba bathi bemele ukuthi kukwethe. Uyivile balenza. Ngivile malume basepha basukhanze malulu. Ematraka emile. Ngibhawe wonke umuntu afike. Ikhuluma bathi emile. Ngifuna ukuva wena malume ufontekile. Hamba yena ngale cressida yakhe. Nakafika lapha uthi zimelele izimozo ngasisiya. Wathi siyayinga la. Abantu awuboni ubaba lo sikugcwele lana. Wathi musani ukuzenza ungathi ziyafika thina la. Malume. Bathi babe ngikhona le credit ngize ngikhona uyayazi ukuthi iqhamukapi le. Qhamuka goli. Abe ngithatha kude. Abe kuthi kweshani izinto zemfana. Goli. Yasazazela sukani la. Yebo bro basente elibhune khona ngale eThekwini. Yebo. Usho nemanga siyathi sindaba yangekho egoli ulala la usho la nasi. Siyathi but esijambisi. Awungicocile malume ngifuna ukuva wena. Makathi question ngizabona umphumzansi mina ngimelela umzansi for sure. SABC 1. What is awudlali DS? Question is awudlali Philip. What What yona ke DS na akusiyo izinto zaseswazi. Bathi bevente ukuthi abantu ayisemazinyane ngalo ngoye lelivi lakhe phela bese siqalekisheke mandi bathi mandi mosalapho yaphelile mozazi zimile phelile ukuthi zimeleni sifuna ukuphakama zimele umzansi siyajika ziligoli malume yathi ngithuke kakhulu malume bathi tekela ngambona geleta shona endazi noma sabona no nathi tutuna lafika amkhanza nje ngoba ngathi amantu inhlanhla yakhe kushaya umuntu kwemanti kwesiphunti wamshaka wamkhiphela ngephandle lo tutu efika lesito lokucala ufika amkhanza lapha bampressa la manje basakapha bekaphumi emlomo waphuma la emakhala bekaphuma nje ngalo dot or wasina kaphapha abantu mayihleki nje wathi uthethe wathi ucabazi khona kuhlekisa malanga akho mlezayo ndlela